Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty Rideverse. Hakalaipo terik kulalengkot Arjar Husan uba gelbat ji lalu kertong ka United Democratic Party UDP Namelim constituency uban ya aireng hakelection MDC Shakha Sales Autonomous District Council KHDC ulawan mantep kertengi ladi Interstate Bus Terminus ISBT Mauyong. Habakren siglap thai kubor ba gelbat uloong baladaw yo kacingjob katkum kabor jong UMDC kam demut tang yak roi kapan rei ka KHC kadai ka yeng shatja ban pen bha shu shu yakibil ban penne pensa egrti dostor ka khendo ka siap nalor kiwe. I, Shri Gilbert G. Lalu, having been nominated as a candidate to fill a seat in 14 million MDC District Council constituency or Legislative Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Thank you. Tanya kepada keserkaran India kalau lupa District Council kalau lupa Jiran Kamru hakini yo puas nam ada bro tang bun bang sateng kimpala deh tenrei manong man sakit bathamai te kai bang anong amang patai tenrei kai ba don ngin penne ngin pensa bat ngin nak penbahagen tinga kability bakini MC barong menta ane mga menuru amon ngin penne man penne pensa kai ba na concern kalau lupa nei ya kata kasih jul ba juga sang ba kai ba inle nangis khamat inang penbahasyu ba kata kasih bangidon kanang scam syu lada pio pa ka jingjop ke kita kama beningkong ya ketika constituency ke jongpi oh ya kasih jonga ke bang in marba kadibait haki arbanta kabanta ka bashroom labun ki mo literate di kabanta ka basnang idang bun ki barap ki bariang ini tai de ndai habide bekata kalau pi kat kum ka bor jong MDC hi kam damut ya karoi ka pa kirsi council ni kamut kadai ka yeng sejah jungi ke bang ngin dai ta ka jinglong trai jungi ya karti senchar jungi mo jingdon em khando ko siap khawang tap tak bubun ba even custom ni jar spot bubun ki bel ba kapas men kani ki bala asen do gobernador ni sutrat ba kata den dai apreng juna jo kata pa ke bangala kum MDC pada nginang la ban le khamba shu kan kamut ba nginum la ban ra karoi ka par ni kata song ha ka jing start jong pa ba kunu ban jet di MDC kan ta tam kum MDC ru ta bauron ka jing dai bat kibor ki bahalor ni kibon le segi ki ba ki kila ban le ki gimat pa kira ke maka jing na election ni pi kalen konstitusi haka konsi jonga ka bang i kolong ba mo hakini ka kumbolong mentak ni ka ki MDC ki ban le hi ngam idon kenu ban ong ba kinron ka jing tai thir po ka session ka ba ki julong mo dang recently po jing lam jong i ba kita swel khang di kata mo tu ki bills ki bla asen gubernur ting sultana tenrai lesik berang bun syuk bangin le pat nangis khaman ada ngiyo lagi pai ba ki start banjit kita ki MDC ni tinang la banyo ba thir banyak ta syuk kan ki ba kat kum ka benrak beriu dan lupa inak pat scam inak pan bahasyu kita ka bangin don kan pi ku melim ko si menta ki be kun gili mas ke jing ijo pi ni ho kum kalong mentahi namo nakajing bomdon syuk jong kini ki senior sese ku baru ni bolong yemali ex minister si ba hamdan kat kum ka jingia jonga ya kisnong bat ki rong ba ki bengiatur hakani iso bangilong ki bah khmat du bat ngadon ka jingkirman ka baskam bangan poi sa kathong mar ba ki kertot bom tale si gidang thamai mo di haba gidang thamai ipai ba gidang don pedeng ka jingar tin tendai nakal yang jongaru nomor ba kan hab ban mi ka wi ka por pat kini ki yong jensian ki ban mi tidang long tang ka jing hikai ki kan tendai nak mentah jonga hing ibu pai ba los dang ban pai bi singapura ban ailat yang bangan yo bangan job ikani kenti mentah di wini kertong boy kun kamel ini ini bakal ambil election kasim DPP kalau kandidat amlim kertong jongka kalau ada job fi bakal ni ka wi jong DPP kan nang ini ni election fi kani ka last election amli ka badam kumusyakan manu gim don poi perkhat ya pok jala jungi ba ka wi jong pi kan longkat tu tendai ngim don background manu sepang ka BPP tibat babun ki pai ba kilong anti kini kisang ki badon lupa belas syar lupa tibat ngakran pat nakal yang ngaru bah kini senang berdam ngong ipi ipai ba ki ong bang isu ternat ibagel beri ba erap patri stom ha lagi post nem tang bayi le nak seng dekhar di ko mangalakan syahi baga seng kampat dondong rim por tian rai mentang sutrat mong ipi ngiran po kapati ruang pa rim tam mo aru por ipi Chelsea ki pai tina terang yo akani ke bentar ba bang so scam ha bat ngakreman scam hiru ba kumba kalong mentak ipai ba kin age jingkersian kamtam nak UDP beri sang ruang persencar meniki sedang berdapat District Council
Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ika dur jengki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya